nanjye sindi umwana kuko ahari ubwana haje ubwana kandi no kugira murabona ko biboneka yego rero sinzi nagomba cyambere shimire Imana yo mw'ijuru yoyo kubw'ubuntu bwayo Pawulo yavuze ubuntu bwayo burangagije ukuvuga ngo iyo ubuntu bw'Imana buguhagije byose aba ari sawa rero nanjye sinzi ibyo navuga ko byose kugira ngo bwayo kubagira kugira ababyeyi banjye no kuri ndabashimira cyane banyitayeho bakanyigisha bakankuza nk'abagomba abageze kuri ino ntambuko nkashimira ababyeyi Imana ibahezagire cyane ni ukuri mwese ndabashimira n'umufasha wanje ngaha rero wewe kumushimira mu bisanzwe iyo umasoma muri Bibiliya muri Korinto cya 12 tubona ingabire za Mpwemu Yera ni byinshi cyane Pastor no banyagise cya karere cy'umuntu hari abantu menshi baragiye atanga mu bantu gerage hari ingabire kandi ngiye kubiraba singo Imana iguhinga birimwe cyane muri izo ngabire Imana itanga harimo izitari z'Imana yampaye rero ubona ko kumushimira na Govanetize imwe muri izo ngabire mikrofone ndabasabye bazitunganye neza muri izo ngabire nayo ikoresha ziri mu mwaka w'ibiri mwanya nkakoresha n'akaririmbo umugabo akaririmbo ni agahebye abakira dufite bajya barihangana gusa piano atakumufasha ukiye ukemo twabashwere hariho muri izo ngabire navuze hariko Imana ifasha nkandika amajambo hanyuma n'ibiba biciye mu majambo hanyuma kavuga ikindi meje kuririmba baririmbyi bagaca baririmba agapatikani barabizi bagomba kuri mu gahugu nivuge ntakubwire umuvumbi kumuvumba ahubwo nivugiye kuko we korize niwe rukundo nari ntegereje nisange nijenya cyacu shigaje sana n'umuseseri basa n'abasangiye cy'amasaka hasi giteze kuzamuka n'icyasomo hamura dusangira byose umutima wongera gusubira hamwe ahari harasubira simura mbere y'Yesu sinabwo mutarasi ubu ndacura sinchuri ntiba ahubwo ndacuraranga nikora mu gahaga atacuri icyo kuko icyahora kinchanganya nkacanganyikirwa nkanabica atacyo nshera gaca n'icyayi sinacereko cyarashyitse ku cyero cyacyo nawe yambwiye ngo niba mubona uzomumenye yabari uraho namumenye ntaranga mubona ariko maze kumubona nkamuhobera niba mbona bo murarimba ngo ntagenda ntatukaba wese ndoba ndi umuhungu wa Kenya n'abati humura urukundo ntiri kuko iwacu babutanga gusa ariko urukundo ntirutangwa gusa yarambeshye kuko imitima yacu ari ikiguzi cy'urukundo rwacu kuko bavuga ngo wambaye ikiriza ntibajya bukeye yaranzibye mu kumuronka umubona yaranzibye mu kumuronka ariko ntiyanditsibagije ngo anyirize ku zuba ngo njangire nk'urutanzi yacu ariko yaje Imana icanye iyindi iteze ibiganza umutima yawe urasibisa gusuko bishakika n'ibisaganirizo yarawusimbura isasira ibyatsi ubwatsi butotahaye hari harasibye matsinzi kuzimumaza inzaba zazanye natwe
twuzuza umunezero natwe tuzahora twizirikana ubuziraherezo ubuzima bwacu bwose kuko korize kuko urukundo rwanjye rubona ukwezi rubona igitondo ukwezi kwaserutse ni wewe kuko urukundo rwanjye rubona igitondo ukwezi kwase ni wewe kuko urukundo rwanjye rubona umunsi ukuza izuba ryaserutse ni wewe kuko urukundo rwanjye rubona kuzimagirika inzira nashimwe ni wewe nta bandi buhinga nagize ngo ndamugabane ngo mve mu biganza kuko ndari guhinga nkahiga nkisanga nje nginguye ariko mukore vuba atangwa n'Imana rugira tuyoboze nakarimbere nitwabiyita rero Mana turi mu ijuru nucucagira imitima yacu guca bugufi ugize guca kuri icyubahiro cyose ariko ducakire kubwiza icyubahiro cyawe rwose korize wowe rukundo narengegereje Haleluya. Tugire Kristo. Mwafasha tukabongera yandi mashiga yenu.